Wanni ammas mindaa shahiidoota nama argamsiisu du'a cinqiitii fi du'a rakkoo yoo namni takka du'e mindaa shahiideeti harkataa nuun jaan rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Talammada niyyaa dhugaa qabachuu dhugummaadhaan yaa rabbi shahiidee godhii na ajjeesii je'ee namni rabbi kadhate mindaa shahiidootaati harkataa nuun jaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amman tana nuti muslimoonni imaam Abi Suleymaan Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi radiyallahu anhu wa arda shahiideedha janneetitti yaadna. Kata arradura walifin metakatutu jirami mindaa shahiidoota arkachuuni fee taa'ii ta waliin jenne takkaatu jira yoo yaadattan waa sadii wajjilan zamana rakkoo keessa obsu mindaa shahiidootaa nu argamsiisti taan ammoo maallaqa kee nama si saamuudhaaf dhufe yoo ifirraa deebistee si ajjeeses mindaa shahiideeti qabdaa taan ammoo dachii tee maatii tee biyya kee amantii teetirraa atii deebisuus yoo duute shahiideedhaa waliin jenneera. Arraan tanas waa lama nuuf himeetitiin insha Allahu ta'ala eegasii khuxubaa gubbarratti ammoo waan ji'a Dhulhijjaa keessa waliin jirru jecha hanga nuu hafte tana arraan tana guyyaa shanaffaati. Guyyaa afuran tanas maal godhuu qabnaa? Keessaa'uu dhikriitti jabaachuu qabnaa haasawuu jechuun nuu qabeeti gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha. Arra jumaa waan ta'e jecha guutakka sallu ala nabi. Wanni ammas mindaa shahiidoota nama argamsiisu du'a cinqiitii fi du'a rakkoo yoo namni takka du'e mindaa shahiideeti harkataa nuun jaan rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهداء خمسة شهيدوني نمشني جان تدرى المطعون ركوبة آوني أفان كينان ركوبة إتو غالا جاني نمني ركوبة سنين دويس شهيد دا تلمدا والمبطون ركوبة غرات النمدوي نما غران إسا ودو إسا ياسودو إس من دا شهيدتي أركتا والغريق يو ودو بحران ديمو جرو مركبني سن إسان غرغلتي بحري إسا لكمسيس من دا شهيدتي أركتا وصاحب الحدم ودو أمانتنا من جارو جرو هاتو إيلو ودو قدو جرو يو إيلسن isarratti jigee achumatti du'e inni kunis mindaa shahiideeti arkata. Washahiidu karaa rabbii keessa ka du'e namni karaa rabbii keessatti du'es inni kunis shahiidummaadha arkataa nuun jaan rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akka waliin jenne jarri shahiidee kanaafi kalaloo keessatti du'e garaagarummaan isaanii namni jihaada keessa seenee du'e qaama isaa irraa hin dhiqan huccuma inni du'e saniini isa awwaalan amma salaatul janaazaa irratti hin salaatan. Kun ammoo ka akhiraat tana wanni nu garsiisu rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi orma irratti arjoomu tolina isaati kanne mindaan shahiidee safaaxaa miti waliin hin jenne obboleeyyan kiyya ka islaamaa sani jechu tola allahaati. حديث براقيسة والحديث رواه الإمام مسلم في سيئ رحمة الله عليه رحمة واسعة. حديث كنيس أبي هريرة رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم ما لتلك كوتنيجين ما تعدون الشهداء فيكم إسن كيسا شهيدي أكمت بيتا ما لتلك كوتني صحابان يروكنا عليهم من الله رضوان نمكرا ربي كيسا تدوي isa sanigaa yaa ergamaa rabbii shahiideenii jaaniin yeroo kana rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoo akka isin jettan kana dubbiin taate
ormakiya shahidumman isani xiqqo jeenga inama karaa rabbii keessa qofa du'e yoo shahideete ormakiyarraa namni shahidee ta'u xiqqoo je'eetiti man qutila fi sabilillah fahuwa shahid namni ajjeesame karaa allaha keessatti inni sun shahidi waman maata fi sabilillah fahuwa shahid namni karaa rabbii keessa du'een oduu jihaada nin deemaa je'ee niyyatee taa'u jiru duuti yoo itti dhufte inni sanis shahideedha eegana ta'amman tana lakkooyne tana wajji lakkaayu namni dhukkuba cittoo gaalaatiif du'e inni ni shahideedha namni garaan isa dhukkubee isa yaasee du'es inni shahideedha namni karaa rabbii keessa du'es inni sanis shahideedha namni baharri isaan garagaltee du'e inni ni shahideedha jedhan nutii fi hortee teenyallee warra mindaa shahidoota arkatu rabbiin waa taasisu talammada niyyaa dhugaa qabachuu dhugummaadhaan yaa rabbi shahidee godhii na ajjeesii je'ee namni rabbi kadhate mindaa shahidootaati arkataa nuun jedhan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam ragaan kee maali كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه من سأل الله نمني الله كدتي نمني الله غافتي الشهادة شهيد ما بصدق لغما نمني كدتي بلغه الله منازل الشهداء صدر كولي شهيدوتا تتي الله إسدك أبسيسا وإن مات هادو الليلة على فراش إسات الرتيج فراش كيت الرتيبر وما تكنغون يا ربي أتمن لغادا مالف إنه يعلم السر وأخفى الله جل جلاله إجتي نمتك كافنهم تقوم قيست الأوكي فالنسان بيك وأخفى أتوتهم بين إيغو هجت بودة تسيم اللدو سنتفاتو بيك موكم يا ربي أقومت شهيدين قلين أجيسي يتين فراشة كيترت اللي يودوت من داتنا أركتا أمانتنا نتي مسلموني إمام أبي سليمان خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي رضي الله عنه وأرضاه شهيد لا جنتي يادنا نتي أو كمت الله جل جلاله لولا كيستي خالد المولد رضي الله عنه إن أجسنين إلاتني أكهن جمّن نفي أكس غريب سلاغا جينو غوتا غدواسن لولا إبتو كبر لولتي تك إساتو هن إنجي فتمنيني لولا ميكا تكا إنجي فتمين بيو غرو غابدو الله جل جلاله فراشو ما إسات الرتي إسات جيس يرو أكمني سكراتا سن إتي أفتي أني لولا ميكا تمين دولي جيبر غمت إياتي غمت دربنساتي غمت سيفيتي قامني كي يتوفاتو توماك أباجي أرانتنا أمو أكا لون مسكينة تقوتين فراشة يرت دو أهديما إجلونا إريبهن أغرينيجي يرو سلبون إساق إساباتي الله جل جلاله إلاتني أكا ينغمّن نيفي أكا نغد ميلالي أكا نانتوري أرانتنا أكا نتن دواي شهادات دوا سنفر أركته سنكيسا أمو إسا بريد دوتك غرو إسا دا حديث صحيح حديث سا إمام النسائي تتو كتاب إسا سنن كيسة تفيد وصحاه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب رحمة الله عليهما رحمة واسعة شداد ابن الهادي الليثي رضي الله عنه إسراته غربات كاتو توتو رسولة صلى الله عليه وآله وسلم أمني أما غربان كن رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أكا إساوى لندولو بايلما سينيك يا إرقما ربي إسنتي أمانيت جرا
lola si wajjinin duula jeen rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam lola tokkotti seenaniititi boojuu booji'an gurbaan kun lola san keessa hin turre yeroo boojuu san fidanii nama cufaatiifuu gaa saama isaa kananii gurbaa kanaafis saama isaa kananii yeroo kana ay maali jeen wanni kun jennaan qooda rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam sii qoode qooda keetii fudhadhuu jedhanii lakkii ani fudhu jeenaan الرسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم بوجو أني فدچوف أني أمنتا إسلاما ينسين جين أني أسين نسنتي أسين نباتي كرا ربي كيسا دوئتين جنة سينو فدمالي أني مال ناقوت جين الدنيا قالوا صدوم رئي دي باركچو مال ناقوت هم فدو جين رسول صلى الله عليه وآله وسلم يو أتي dhugaa kee taate Allahan jalla jalaalu si dhugoomsaa jeen gurbaa kana yeruma xiqqoo takka ta'anii duula takkatti seenan yeroo seenan gurbaan barakaa qabu kun radiyallahu anhu wa ardaa lola sanitti seenee akkuma inni je'e sanitti xiiti asiin seenteetiti asiin isa baateetiti du yeroo kana rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam eegololli dhume booda yeroo laaluuni gurbaa kana akkuma je'e sanitti yaa ergamaa allaha xiyya asiin na seentee asiin na baatee du'uun fadhaan jenne yaa ergamaa rabbii bar hunnoo gurbaan san kanaa jedhanii huwa dhugumatti inni kun isa sanii jennaan isuma jedhanii yeroo laalus isuma gaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam rabbii isaati dhugoomse rabbiinis isa dhugoomsee jeen bisidqin dhugummaa san takjibaa nu cufaatu ni beeynaa bar akkasitti gurbaa san yaa rabbi gurbaan kun mindaa ta'e barbaadaaf karaa kee keessa du'e gurbaan kun shahiideedha anillee shahiidee ta'uu isaa ragaan isaaf bahaa jee rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam awoo ragaa akkamii obboleessu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam ragaa sii ba'u tanaafin nun jee ta dhugaa san takjibaa ta hawaasa keenyaa san rabbi nurraa haa jijjiiru sanni beeytaami hin beeytani aw rabbinu haqa cimcu deemu fuuluma kee fakkaattii du'aayin isiitillee kijibduu daggana garre ta dhugaa san atuu namaanuu mari hattuu bar namni qaceelloo fadhe karuma rabbii dhufaa bar eega rabbinu haqa cimcu sin jaa bara achi taa'e aaya maqaa rabbii keessaa jalla jalaalu rabbii tokko arrazzaaqiiti yeroo inni karaa dalagaa deemu awota ya khabar rabbi rizqi ni fiddayo jetten garuni ta ita dubare yero kammatis ivi qacelani titi rabbi kajelani ja namni kayya makmaksan dhukuwa cinqiti yo du'e eegana yo dhugummaadhaan rabbi kadhanne rabbiin sadarkaa sanitti nu gayaan isinin jaa rabbiin sadarkaa sanin nu hagayu allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.